guhuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Waramukanyishye n'ihirwe wo uteze amatwi ikiganiro Imvoni Imvano kuri uyu wa gatandatu tariki ya 8 z'ukwa 8 2020. Uyu munsi turakomeza ikiganiro twacumbitse ku wa gatandatu wo ku itariki ya 18 z'ukwezi gushize kwa karindwi. Cyahaga umwanya abahanga mu by'amateka mu Rwanda no mu Burundi basobanuraga ibyakozwe n'abakoloni muri ibyo bihugu byombi. Icyo kiganiro nacyo cyakurikiraga icyo twakoze nyuma y'uko umwami w'Ububirigi Philippe Léopold Louis Marie ku nshuro ya mbere mu mateka y'igihugu cye watangaje ko yicuza ku marorerwa umwami w'Ububirigi Léopold wa kabiri na leta y'Ububirigi bakoreye abanyekongo ku gihe cy'ubukoloni na mbere yaho. Ibyo byari bikubiye mu ibaruwa yandikiye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi igihe Kongo yizihizaga isabukuru y'imyaka 60 imaze ibonye ubwigenge. Hari ku itariki ya mbere z'ukwezi gushize kwa karindwi. Muri uyu mwaka wa 2020 ubutegetsi bw'Ububirigi bwashyizeho akanama k'abadepite gategura kuzatangira imirimo yako mu kwezi kwa 9 kugira ngo karebe amabi yaba yarakorewe ibihugu by'u Rwanda, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abatumire bacu muri icyo kiganiro bari Professeur Nduwayo Jean Marie na Professeur Alexandre Hatungimana, abarimu bigisha amateka muri kaminuza y'u Burundi. Abo ni abarundi batuye mu Burundi. Twari kumwe kandi na Professeur Munyarugerero François Xavier, umunyarwanda wize akanigisha iby'amateka ubakaba atuye mu Bufaransa. Undi mutumire yari Nizeyimana Innocent, umunyamateka akaba n'umushakashatsi ku ruhare rw'ubukoloni ku macakubiri yabaye mu Rwanda. Amaze kwandika ibitabo biri kuri icyo kibazo. Ari Kigali mu Rwanda. Icyo kiganiro cyari kiyobowe na mugenzi wanjye Felix Gakwaya. Cyacumbitswe amaze kubaza Professeur Alexandre Hatungimana icyo yumva ako kanama k'abadepite b'Ububirigi kakwiga kugira ngo icyo kibazo gishakirwe umuti. Nyuma yo kumva icyo gice cy'ikiganiro, turanaha umwanya bamwe mu batwandikiye bashaka gutanga ibitekerezo kuri urwo ruhererekane rw'ibyo biganiro twagiye tubagezaho. Iki kiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Prudence Ngiyumva. Samirana radio yacu dukunda cyane, BBC gahuza miryango. Nkuko nabibabwiye mu kiganiro Felix Gakwaya yagiranye nabo bahanga b'Abanyarwanda n'Abarundi ku itariki ya 18 z'ukwezi gushize kwa karindwi, twagicumbitse amaze kubaza Professeur Alexandre Hatungimana icyo yumva akanama k'abadepite b'Ububirigi kakwiga kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti. Sinibaza yuko igikenewe ari ukusesangura mu kahise k'ubukoloni kuva ku ntango gushika ku mpera, nkuko bamwe bagiye bigaruka ko hari ibihe nkoramutima byagiye biranga intwaro ya gikoloni, naho atogenda basaba ikigongwe kuri kimwe kimwe. Igikuru nuko aba gusoma kumwe akahise hagati y'ibihugu byacu, kuko burya gucira urubanza kahise nivyoroshe. Igituma bitoroshe ko ubukoloni bwaraheze niko no bivuga dufatiye ku matariki yagiye aburanga, kuko ukwikukira kwabo ku Rwanda cyangwa ku Burundi kwarabonetse mu 1962. Abarundi cyangwa Abanyarwanda barafata mu ntoke ibibazo byabo, baragerageza kubitunganya uko babishoboye. Ariko hariho navuze nti hari ibihe bimwe nk'iyo nama nahitoza imeze nka sentare cyangwa urukiko nk'uko mubivuga mu Kinyarwanda, bo kwicara bagakorana mbere n'ababinonosoye bakarabira hamwe ingene imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi n'Ababirigi, kuko ni ngombwa ngo ayo migenderanire habe. Turi mu kinjana ca 21 ariko iyo migenderanire no gukomera kuko nta wigira, abantu baragiriranira. Na ufata nk'akarorero nko kuvyerekeye by'ubutunzi shimikire nko ku bintu bimwe nk'Ababirigi bari bemeje kugira, naho batobisubira mu bungubu boheza bakabagira ati nimugire imigambi turabinonye twobigirako. Mfate nk'akarorero, Ababirigi bagiye kuva muri ibihugu byacu mu myaka 10 bya mbere itari bwashike, hariho ikintu bise plan décennal pour le développement économique du Rwanda et du Burundi. Iyo plan décennal yari yagenewe nkuko imyaka 10 yateza gutangura mu 1951 igasikana 60. Ico kiranditswe kiriho ni igitabo kinininya kigaragaza imigambi Ababirigi bagomba gukora n'Abarundi bagakorana n'u Rwanda mu byerekeye ubutunzi, mu byerekeye imibano, mu byerekeye bya politike. Noneho Ababirigi bashavuga ati n'igituma ivyo bintu utabiranguye, urabona hayatanguye
icuka cyo kwikukira Afrika yose yari kisaba kwikukira u Rwanda rujamwo Burundi bujamwo Kongo ijamwo ati noneho duhava turazinga imizigo turagenda ntitwabishikako nk'ico ni kintu naho batogenda basa nabishuza so umwenda ariko ni ntumbero yo guteza imbere yo gufashanya kumbure yogarukako nkavuga n'ikindi kuvyerekeye by'amoko mubona bituryanisha cyane muri ibihugu byacu nashimye ingene bagenzanze bagiye babigarukako ari ikintu agomba kuvuga kuri ibi by'ubwoko nivyo mugenzanze Jean Marie yabishimikiye ko dufite ikibazo muri iyi ntara y'akarere kacu turafise ukuntu tugira ibintu byose tubibona turabiye ku bakoroni n'ababirigi ariko tukibagira uruhare rwacu ibi bintu ingene byagiye biragenda birazwi mugenzanze aje kuvuga ku by'u Rwanda yabivuze yashirako n'imibare ico mwitibiharuro biragaragara no mu Burundi niko vyagenze dufashe nk'igihe cy'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri gushika mbere igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu mu gutoranya abatware bo hasi urabona ko ababirigi bari bafise cyane cyane agatima ko kugabura mbere no kwibutsa ko mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu na rimwe wararongoye aka karere mu Birigi Pierre Kimansi yari Resident General mbere yuko aba Gouverneur General mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu na kane igihumbi amajana icenda na mirongo ine na gatandatu yari yanditse igitabo kivuga kiti ndabivuga mu gifaransa ko niko canditse dominer pour servir jewe ndabihindura mu kiri novuga nti gucinyiza kugira ngo umuntu afashe ariko murumva ntibijanye nako wocinyiza ngo wongere ufashe ariko yabisigura avuga ati niko konyene twobona ubukoroni bw'iwacu twobusigura niyo ntumbero tugomba kubuha amaze kubivuga gutyo baciye babigira uko babishimikiza ubwoko bumwe hari imibare no biharuro no mu Burundi ku bashefu b'ico gihe babo hasi mu gihumbi amajana icenda na mirongo ibiri n'icenda abahutu bari 27 abatutsi bari kumwe n'abaganwa bari 133 imyaka 10 itarashika no kuvuga igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu n'indwi nta mutu n'umwe yarasigaye n'abatutsi byahavuye bibakorako kuko mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na kane batutsi bari 30 nabibabwiye mu 29 hari hasigaye 9 gusa ku 35 mu 54 kuvuga ngo ibyo Jean Marie yabigarutse ko abaganwa nibo mbere bahavuye bashigwa imbere kuko mu 54 bangana n'ibice 74 kwijana by'abatwara umugenzanze w'umunyarwanda yavuze ikintu gikomeye kuvyerekeye ingene barungika abanyeshuri muri rya ishuri bita kwari ituta mu Kirundi mu Gifaransa no kuvuga pepiniere igiye kuzobiba abazotwara Uburundi n'u Rwanda baciye ubwenge bamaze kwiga muri iyo shuri uravye naho nugakurikirana ingene abanyeshuri bagiye batogwa bakurikije ubwoko biragaragara yuko ikibazo c'amoko cari kigiye gufata imizi kuko ufatiye nko mu Burundi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na kabiri ababinonosoye barerekana yuko hari ubungane hagati y'abana b'abaganwa n'abana b'abatutsi ufatanije n'abahutu hari ubungane iyi ngereho bihinduke kuko hagati y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine n'umunani n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na kane abanyeshuri b'abatutsi b'abarundi bangana ibya gatatu mbere bikuvye kane gusumba abanyeshuri b'abagenzi babo b'abahutu ubusumbasumbane bwahavuye bukurikirana gushika no mu bihe bya independence uti rero ako kanama karamutse kabaye nibi bo bigaruka ko naho bitabigoye guhubura bakadukebura bakatwereka ko ibi bintu tutobandanya tubidumbukiramo tubigwamwo kuko n'umutego udasanzwe kuko uravye imyaka iheze twikukiye ico kibazo twacigombora cyatubaye cy'ubwoko cyatubaye kubwome arico gituma no muri ako kanama n'abarundi n'abanyarwanda n'abanyekongo ko nabone birabafata bodufata natwe tukaraba uruhare twagize gutugira n'ubu ngubu kugira ngo iki kibazo nigikemuke nivyo nashaka gushikiriza ko kuri ivyo hanyuma ikibazo mugenzi wawe Nduwaye Jean Marie yavuze kindi kiza akababaro cyo ubona gishobora kuzashikwa ko indishi y'akababaro jewe kubwanje nibaza kwigoye mbega yotangwa nandi gahabwa nde ikintu kimwe twibagira amwe navuga ntibiragoye gucira urubanza kahise
mbega umubirigi w'ubu ko mbona ubu turi mu 2020 ego turetse yuko amareta akurikirana nk'uko babivuga uwo mwitiranya na Leopold de gute ego data birashoboka umuntu akagondera ko mugabo ni wocuza ujana imbere ya sentare cyane nka jewe mbona ko navutse imbere y'ukwikukira ubwo ugira ngo burya ikimbabaza cyane n'ubukoroni cyane ikimbabaza cyane no kubona natwe tutashoboye gufatira ku kahise kugira ngo twitunganye noneho tubivemo nibyo nibibazo byoharigwa hari n'ikindi mugenzanze w'umunyarwanda avuze kuvyerekeye kugandagurwa by'abantu bari bagamije kuzorongora ibi bihugu bimaze kwikukira icyo ni kibazo murakizi ikinkora mutima murazi muri Kongo nyene vyagenze kuvyerekeye Rumumba harabaye amatohoza ababirigi noneho baremeza uruhare rwabo mu kugandagurwa rwa Rumumba ariwe muri icyo gihe yaharanira ukwikukira kwa Kongo ariko tugaze nko kuvyerekeye Burundi dufatiye ku muganwa rwa Gasore niko benshi baravuga ko igihe rwa Gasore yagandagurwa itariki 13 z'ukwezi kw'icumi mu 1961 baravuga yuko yagandaguwe harimo ukuboko kw'ababirigi mugabo gushika ubu ntibiragaragara harabaye imanza zishika zibiri urubanza rumwe rwarabaye 62 Burundi basubira 63 abanyongwa baranyongwa harimo n'urya Mugiriki Kajorijisi yari yarashe wa Gasore ariko gushika ubu uruhare rw'ababirigi ntiruragaragara nibyo n'ikibazo cogaruka kuko nabo benshi babivuga bavuga bati barimo ababirigi nabo bariregura bakavuga ati eka ntabwo tubizi ntabwo tubirimo nico n'ikibazo rero coza kikagaruka kuko ibyo byose nubwo tuvuga u Rwanda tukavuga u Burundi nitwibagire yuko ikibazo cyo kwikukira cyari kibazo cyahitanye abantu benshi muri Afrika mbere ugiye no muri Aziya ibihugu byose amabahari yose yabaye ko yagize ubukoroni harabaye ingorane nininya cyane yo kwikura kw'abakoroni n'abazungu baramaze kwicara muri ico gihugu kuko mbere nk'uko umwanditsi umwe bivuga abazungu bafata yuko kureka ibihugu byari mu bukoroni ngo byikukire kwasa no kwahukana n'umugore mwabyaranye sinzi ko wumva urugero rwabyo ndabyumva kwahukana n'umugore mwabyaranye wabusutse abana mu karere noneho nawe waba wisutse bavuga bati reka tugumeho noneho nihagiye no gusesa amaraso y'abo bagabo bandi berekana gahanga gusumba abandi naco bizotwara reka iki kibazo cya nyuma kandi noneho tunakibaze Professeur Nduwayo Jean Marie wowe ufite cyizere cy'uko iyi ntambwe izagerwaho jewe uko ndabibona nuko indishyi y'akababaro mu bisanzwe nk'uko bandi babivuze iragoye uri hiki ukareka iki bumva n'ibintu nta kuntu byo harurika ariko igikuru je nibaza nuko ko ububirigi bwuguruye ivyo bihugu bifite ivyo bibazo boje hamwe akavugana ako kahise kabo kose bakaraba byagenze neza ko ari byagenze neza ubwo bitari biki bakaraba bitagenze neza hama bakaraba ikintu cyoshobora gukorwa kugira ngo bibe ibihugu bivugana bingana kumbure barashobora nkuko Professor Alexander yavuze barashobora kuraba aho bitagenze neza bagaraba ingene bashobora gufatira kugira bashobora gufasha aho basize biri nyuma kugira bimere nk'ibitera bije imbere mugabo nuko umenga kakanama bashizeho mugabo sindabizi neza nuko umenga nta Burundi ntibwaserukiwe sinzingirana ibintu bazova koso ariho amazina yasohotse mugabo amazina yasohotse nabo umenga nta barundi barimo baho rero umva Burundi butarimwo kumbura ijwi ryabwo ntizo hava ngo rishike kurere cyangwa nta uzobivuga ntabyo nzi neza mugabo jewe ko ndabibona nuko ivyo bihugu byoje hamwe byose bikaraba ivyagenze neza n'ibitagenze neza amakapfundika ingingo cyane cyane numva ko ari bibazo bya politiki bumvikanye ko bose reka icyo kibazo cya nyuma kandi tukibaze Nizeyimana Innocent wowe urabona iyi ntambwe hari icyizere cy'uko nayo izaterwa intambwe yo gutanga indishyi nk'uko bagenzi banjye babivuze iragoye no gusaba imbabazi reka ngaruke ku by'u Rwanda kuko u Rwanda twebe byaranarenze uyu mushumi abakoroni basize baziritse uragenda ugera no kuri jenoside yakorewe abatutsi kuko nk'iyo urebye mu bitabo bibiri aba bakoroni bari bakomeye muri biriya bya 59 n'umuzi wa mbere wa jenoside wari utangiye gupfundikwa n'umugabo witwa Jean Paul Haruwa mu gitabo cye yise de la féodalité à la démocratie yasohoye muri 1984 n'uwitwa Guy Rogis wari les spéciales muri icyo gihe mu gitabo yasohoye yise mission au Rwanda un bras dans la bagarre tutsi hutu yasohoye muri 1988 bose bagaragaza uruhare bagize muri ibi bintu byabaye muri 1959 kandi murabizi neza yuko
nibwo abatutsi barenga 150 bahunze muri uwo mwaka wa 59. mu mibare bagaragaza y'abantu bishwe banga kuyigaragaza, ahubwo bakavuga ngo umuryango w'abibumbye waje mu bushakashatsi mu Rwanda muri 60 ngo wagaragaje ko hapfuye abantu 200, ngo nabo ni bakeya birashoboka. Iyo mibare ariko hari abantu batayumvikanaho, ntabwo bayumvikanaho, ariko nibura UN niyo yapfuye kugaragaza ko nibura 200 aribo bapfuye icyo gihe, 317 barakomereka. Noneho ibi 150 bo nababaruwe na HCR bizwi bazwi. N'imibare mu bitabo byabo bandika bagaragaza yuko guhera mu kwezi kwa 12 muri 59 kugera mu kwezi kwa 6 muri 60 bari bamaze gukura imiryango y'abatutsi muri za Ruhengeri na Gisenyi na Gikongoro, bayivanye iwabo bagiye kwituza za Bugesera na za Ntarama hariya, ahantu hari habi muri icyo gihe bajya kuhatuza abantu. Benshi bakubwira ko icyari kigamijwe kwari ukugira ngo bazahabwe bazahapfire. Ibi byose rero ni umuzi baziritse barangije. Wenda Byirogiste we avuga n'ukuntu yafatanyije na Kayibanda gutegura kudeta y'Igitarama yo muri 61 yakuyeho ubwami, avuga ko yari ahibiriye, ari nawe watanzeho parere. Nushaka kubisoma uzabisoma muri gitabo nakubwiye ku rupapuro rw'91. Avuga ko yari ahari, ari watanzeho parere, ari nawe watanze imodoka zo kuzana abapartisi. Ibi byose rero byarakomeze birakururana, biragenda bigeza kuri Repubulika ya mbere, nayo yakomeje kugenda mu murongo w'Ababiligi. Ya kabiri nayo yaje isa nk'iya mbere, nje ntabwo njya nemera ko habaye Repubulika ya mbere n'iya kabiri ko zose zari zifite umurongo wa politike. Noneho muri 90 bashatse gutabatira u Rwanda rwaruze, birakomeza baragarutse nanone. Dore ni mureba abatutsi uko bari barabyigishwe n'Ababiligi, biragenda bigera kuri jenoside. Nubwo basabye imbabazi bavuga bati turemera amakosa twakoze ko ariyo yagejeje kuri jenoside, Ababiligi barabivuze, ariko urumva ko hagiye kuvuga ngo baratanga indishyi ntago bayibona. Ibyangijwe na jenoside murayizi, n'ubugizi bwa nabi ndengakamere buba bugamije kurimbura inyoko y'abantu. Abatutsi barenga miliyoni barishwe bazira jenoside. Icyo kintu rero ngewe nubwo imbabazi bazisaba nk'uko bagenzi banjye babivuze, ese zasabwa nande, azisabira nde, zasabwa nde? Ariko se mu Rwanda ntibazisabye se? Uriya mushikiranganje wabo wa mbere yitwaga Guy Verhofstadt ntabwo yaje mu Rwanda akazisaba? Yaje mu Rwanda arazisaba, nicyo navugaga, ariko bigeze ku ndishyi bwo biragoye, nicyo nagira ngo nanzureho. Murakoze. Reka turangirize kandi no kuri Profeseri Munyarugerero, nawe rangiza kuri iki kibazo. Rwose icyo bagenzi banjye bagiye bahurizaho ko bitoroshye, harashize, ariko ubu turi abantu turi mu kinyejana cya 21. Ni ukuvuga ko ibyabaye byose biratureba. Hari ikintu ushaka rwose gushimangira, ni uko umuntu muri ibiyaga bigari, yaba mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo no mu isi yose, umuntu ku giti cye yahabwa agaciro n'ubudahangarwa. Icyo kintu cya mbere mbona gikomeye. Niduhera aho ngaho, icyo kintu iyo komisiyo nigera kuri uwo mwanzuro ikavuga iti umuntu aho ari hose ku isi, no muri ka gace kacu ko mu Rwanda, mu Burundi no muri Kongo n'ahandi, umuntu afite uburenganzira buheshya n'ubwundi. Ibibazo byose niba bisoma gutyo bizatungana. Kubera ko ibyo tuvuga ari izo ntwari zapfuye zishwe kugira ngo Ababiligi badatakoza ubutegetsi mu Rwanda no mu Burundi no muri Kongo, ari n'abatanze ubuzima bwabo bagapfa. Abo bose babiterwa n'iki? Nabo bose muvuga muti Logiste, Harwa, Valetmans n'abandi bagiye batinya ko bategeka. Ibyo byose bose bafite abantu babategekeye, bafite systeme yabashyizeho ibabwira iti dore tubahaye kiriya gihugu ni icyanyu mu giteye cy'uko mushaka. Kuki bwibagirwa ko kandi mwabivuze neza mu mibare mwagiye mwerekana, nanjye mbona yabetse nayo nshite, hari igihe cyageraga bagaha abaganwa imyanya yose, igihe kikagera bagaha abatutsi imyanya yose mu Rwanda, igihe kikagera bakavanaho runaka. Ibi byose nabyo ntabwo urupfu rwa Gasore, rwa Rudahigwa, rwa Lumumba bihagije. Ni ibimenyetso bikomeye kandi by'ingenzi ugomba kwiyumva, ariko rubanda rwarashiriye, rubanda rwarashize. Reba kuba umugenzi wanjye uri ku Gisozi atubwira ibintu byiza cyane, avuga ukuntu Repubulika ya mbere n'iya kabiri byateguye jenoside y'Abatutsi. Ibyo rwose yabifasha yabikomeza, ariko mu by'ukuri mbona hari ikintu kigomba gukorwa kikarangira, ni ukushaka mu mateka yacu yose uruhare rwa buri wese. Iyo tubirebye neza dusanga nta mwere muri twese uhari, nta n'umuntu ugomba kubiryozwa ku giti cye atabikoze ngo nuko ari umunsi cyangwa ari umututsi.
tugomba gushaka icyo bita za archive tukazisoma zose tukareba uko byagenze tukabireba tukabyemera ufite uruhare bikagaragara noneho tukongera tukubaka isi nshya y'abantu bagendera ku kwemera ko buri muntu wese areshya n'undi. aho hantu niho hakomeye mbona ariyo pfundo ariyo ntangiriro tuzaheraho umuntu areshya n'undi ntawe uvuga ngo kanaka ngo yavukanye imbuto. ariko se uko kureshya kw'abantu urimo uravuga ababirigi babizana gute muri kariya karere kandi batabifitemo ubushobozi? mu by'ukuri iyo komisiyo wayibonye uko batangiye banashyiraho bamwe batangiye ku ijoro bati harimo kanaka habuzemo umurundi habuzemo umunyarwanda habuzemo kanaka. hari umushakashatsi bashobora gushyira utajya mu Rwanda ushobora kujya mu Burundi. ibyo urumva hari ikibazo gikomeye cy'ingenzi cy'uko muri kariya karere hari ibintu bitajya mu buryo. hari abantu badashobora gusubira mu gihugu cyabo ngo bagende bemye kandi nta kibi bakoze. aho naho ni ikibazo gikomeye. ibyo ni ugukomeza kubihunga bijyanye ngo hajya ngo imirenzaho ibyara ibijumba si uko bavuga mu kinyarwanda cyiza. ibyo ni bibi cyane. tugomba kwatura ibintu tukavuga ukuri kose kukagaragara. ufite uruhare mu bintu agashyirwa ahagaragara uwakoze neza akabishimirwa n'uwagize nabi akabisabira imbabazi. nkeka ko wabikomejeho akavuga ati iyo komisiyo ubundi yagombye kuba ikintu gihuza u Rwanda ubundi n'Ububirigi. yavuze ko batatu icyarimwe ariko kugira ngo abantu batatu bashyire hamwe bumvikane u Rwanda n'Uburundi bizajya bihura bitanye ngo ariko ngo kuki Burundi twari Rwanda Urundi cyangwa Rwanda Burundi tugahinduka Rwanda gusa na Burundi gusa tuzumvikana ryari? kandi iyo turebye rero ugasanga iyo ubutegetsi bumwe hamwe buhindutse hari naho burahinduka cyangwa ugasanga bahinduye kirse. hari ibintu byinshi tugomba kongera twiga abanyamateka tukabireba rwose ntidutinye kubivuga tukabyatura uko byagenze ntidutinye kuvuga ukuri kuko niko kuzatuma ibyo byose bitungana. hanyuma se aka kanama ubwo katanze ikihe gisubizo uretse kuvuga ngo barabivuze abanyarwanda icyo gihe ni abanyarwanda n'abarundi ariko se uruhare rw'Ububirigi rwo rurimo rushaka kwatura gusaba izo mbabazi nk'uko ubivuga rwo rukaba rubaye uruhe? Ububirigi twongeye dusubire mu mateka turi uko byagenze. impamvu umwami Philippe yabivuze ni uko ubu ngubu nakwita ko isi y'ubu ngubu yarakanuye nta muntu ugikandagirwa ngo aceceke. kera abari bakiriho intwara yo gukandagiraga ntujye kurukandagira ahubwo ukishima ko urukandagira kubera ko ngo yakugira ikigongwe cy'urukandagira. ubu rero nk'ubu byo kuvuga ngo umwirabura baramwica abantu b'umuceceke ngo byabaye ngo kanaka arapfuye nk'umuceceke. no, ababirigi bafite uruhare nubwo batinyitse nabo ubwabo kwemera ko umutimanama wabo baryaryata ni byiza reka duhere aho ngaho. noneho umutimanama wanyu baryaryata nimubuze dushyira hasi mufungure dokima zose. ahubwo ikibazo tutagiye tuvugaho cyane nuko akanama ka mbere bashatse gushyiraho kashatswe na Musée d'Auterville. Musée d'Auterville ubwayo niho bakusanyirizaga nayo igihe nayisenga yizi rwose neza niho bakusanyirizaga ibintu bavanaga iwacu. nagiyeyo rwose basanga bafite n'ibyari by'inyoni byo mu Rwanda bavanye mu Rwanda mu gihumbi kimwe na magana cyenda. ibyari by'inyoni bagiye gushaka mu buvumo amenyo ngo y'abahutu bayayiga ngo ukuntu abahutu bafite amenyo yasaga mu gihumbi kimwe na magana cumi na rimwe. icyo kibazo gusa rwose bakareba bapimaga amazuru y'abantu ngo barebe ufite izuru n'izuru ugasanga bari muri utwo tuntu. ibyo ni ibintu ubu ngubu iyo bijyanye mu bwenge bwa gihanga usanga ari amafuti. ubwo reba abantu umuntu ku giti cye afite uburenganzira bungana n'undi. noneho nibihera kuri iyo ngingo ibindi byose by'amoko nk'uko twize kubisubiramo kare amoko umuntu avuga ko ari ntawirema tuhagombye kugira ububasha bungana imbere y'amategeko. noneho ufite ubushobozi kurusha abandi akabayobora reba muri bo bashoboye. ariko byose bigakorwa ku buryo bugaragara bitungiye gushingira ku bintu byo kuza kubeshya no gushaka gutingana. njye niko mbibona bikomeye cyane. iyo nama agenda yizera ni nziza ntabwo nitezeho ibitangaza bikabije ariko nibura iyo ikibazo abantu batinyutse kukivuga burya kiba cyatangiye kubona igisubizo. niba datanga n'indi cy'akababaro kuko biragoye njye mbibonamo ku bundi buryo iki cy'akababaro kuri jyewe nuko ibyo bintu byo gusuzugurana byavaho hanyuma bagaha aba bana bacu dufite ubu n'abazaza uburyo bwo gusabana no kugira ubuzare kuri iriya umutungo wacu kuko akenshi niho tuzira nk'abanyekongo bazira ko bafite ubutaka burimo zahabu za uranium muziki yose rwose niba mwavagaho mugashira tukaza twibera aho ngaho byaba byiza. ibintu bigomba kubyumva tukabibabwira tukabibwirana kandi tukavuga ko icyo kibazo noneho ibyo byose ntibizongere kuba. niyo bavuga ngo turije amesa
bikavugira kuri bose ntibahitemo ngo n'abatutsi bonyine barenganye mu Rwanda no mu Burundi ntabwo abatutsi bonyine barenganye. Tugiye muri ibyo twaba tutangiye kubogama n'ibi rero abababaye bose bagomba kurenganurwa. Ntabwo dushobora gutuma kimwe kiryamira ikindi. Ahazaza nitwe tugomba tukahubaka ku musingi w'ukuri. Ukuri ni uguha buri muntu imbaraga zo kugira ubudahangarwa aho ari hose, haba mu Rwanda, haba mu Burundi, haba muri Kongo, haba no mu Bubiligi, ndetse n'abana batuvugaho. Ntabwo twabivuze cyane, twabitinzeho nk'abametisi byose. Hari abandi bavugaga ku bana b'Ababiligi babigaraga mu Rwanda bakabahisha, bakagira twabivuze byinshi cyane bigomba kwigwaho. Ibyo ni ibibazo bikomeye rero bigomba kwigwa. Nk'abo bana bagiraga bahisha, ubundi ngo n'umwana avutse kuri n'akana, ugasanga nabo abo bana babaho bipfunyapfunya bihishahisha. Ibibazo bikomeye cyane rwose, ibibazo ni byinshi. Ako kanama tuzaba ibyo gakora, nibagaha ingufu zo gukora, ariko twe nk'abanyafurika, nk'abanyarwanda, abarundi n'abakongo tuzajya dukomeza tubihigeho, ducukumbe ibyo bintu, ariko ibintu tuzibona tuzivuge uko ziri. Hari ibyo bavuze kuri Rudahigwa Sesubiraho, uko Rudahigwa umuganga we mukuru we yari Padiri Dovinsi Zaza watwigishije. Turabanye na Nyirakabuga wari umugore wa Musinga, yajyaga kutwigisha mu ishuri turi mu seminari, akaza kutwigisha umugore wa Musinga witwa Nyirakabuga. Twabanaga izaza neza, akaza mu ishuri akatubwira amateka, tukamubaza ibibazo, akatubwira uko bamurongoye, akatubwira ukuntu Musinga yategekaga. Twavugaga ibintu byiza, ariko nyuma yo wongeye ugasoma ibintu babishyabeshya kandi kuvugisha ukuri, kujya aho ngaho mu Babirigi ibyo bahishe n'ibyo birirwa berekana batuka abirabura, hanyuma no kubatuka ngo mutubabarire, ngo ibyo byo kubeshya bigomba kuvaho. Urakoze cyane Munyarugerero François Xavier. Reka nshimire kandi na Nizeyimana Innocent, Alexandre Atungimana hamwe na Nduwayo Jean Marie twari kumwe hano muri kino kiganiro. Reka nshimire na Mike wamfashije mu buhinga bw'ibyuma. Mbibutsa yuko iki kiganiro cy'imvo n'imvano mugikurikira no kuri Kisoro FM muri Uganda, mugikurikira kandi kuri FM Igoma hamwe ni Bukavu aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mudukurikira kandi no kuri Facebook kuri BBC Gahuza, ndetse no ku rubuga rwacu rwa internet kuri bbcgahuza.com. Reka noneho tujye kubatwandikiye bashaka gutanga ibitekerezo kuri urwo ruhererekane rw'ibiganiro twabagejejeho. Duhere kuri Matendo Ferdinand Janvier. Ferdinand, urakoze cyane ku mwanya wafashe wo kwandika ubutumwa ushaka gutanga ibitekerezo. Ubutumwa bwawe wabushyize mu ngingo zigera muri 5. Urahera ku kintu uvuga ko ushima ibyo uriya mwami w'Ububiligi Philippe yakoze, ukavuga ko ngo ukuntu yemanze icese amabi abakoroni bakoze ukabishima. Ku bwawe ukavuga ko ngo wemeza ko ari inzira nziza yerekeza ku gufashanya kw'ibihugu bya Buraya ndetse n'ibya Afurika. Wasobanura yenda kuri ingingo? Ego president, mu bisanzwe ibihe byarahindutse, kuko nta n'umwe atazi yuko abakoroni bashoboye kugirira nabi abanyafurika. Ariko kandi twibuke ko ibihugu byakolonizwa atari ibihugu bya Afurika gusa, n'ibihugu bya Burayi byarashoboye gukolonizwa, ndetse na Amerika yarakolonijwe, Canada yarakolonijwe, ibihugu bitari bego bikenya mugabo kandi si bike. Rero bisigura ko iby'ubukoroni, abakoroni uburyo bakora muri rusangi ni barashobora gucinyiza abo bakolonije, na cyane cyane rero bagize muri Afurika. Hari aho usanga bagira ibintu birenze cyane, bibi cyane kandi bibabaje. Ico gihe carabayeho. Ubu hariho urundi runganwe rushasha, aho inyuma yaho ibihugu byinshi na cyane cyane nk'ibyo nyene ibihugu biteye imbere, aho bimaze kuva naho ubukoroni haje ibintu cyane cyane byo kuvuga ati duteze imbere agateka kazina muntu, hazi bya demokarasi n'iby'intwaro ibereye. Muga rero ababikoze ico girumba bari bakihari. Ubu rero Buraya hari urunganwe rushasha. Urwo runganwe rushasha rero nk'uyu mwami w'Ububiligi ubu urabona yuko agerageza gusaba imbabazi, asa nk'usaba imbabazi, arogereta ivyo sekuru wiwe yakoze. Urumva rero muri make n'urungano rwerekana ko rwifuza gusubira kubaka ubundi bucuti bushasha n'urunganwe rw'ubu. None ubona ko yabivuze kubera ko yenda ari urubyiruko nyine? Je niko ndavyibaza, kuko urumva none president, none ko batabikoze abo basekuru wese akaba atarabikoze,
mugabo akaza kubikora we icyo nicyo cyerekana nyene nuko yuko effectivement ibyo baba barakoze ico gihe ca kera nabone batabishima. Ubu nk'urunganwe rushasha rwakuze muri iki gihe nyene caho abantu bashira imbere ivy'agateka kazina muntu, urabona ko anabivuze no mu gihe we nyene anagaragaza yuko hariho ikintu kibi casubiye kandi kwaduka muri Amerika cyo kugirira n'abirabure, nawe yiyerekana nk'uko adashigikiye iyo nyifato yari nyifato ishaje, ari nyifato ya kera. Bisigura ko abatama ba kera kumbure byari kubagora kuko bafite ingene babumva ibintu n'ingene babibona, ariko urunganwe rw'ubu rwarutse kandi rukura mu kindi gihe. ngira ngo kuko mu ngingo yawe ya kabiri uravuga uti ibingi bashobora kuba bikoze kuko nta kintu yishinja. Mu yandi magambo uravuga ngo nk'umuntu utaragize uruhare na ruto mu byabaye mu gihe cy'ubukoroni, ukavuga ko ariyo mpamvu yaba yaragize izo mbaraga zo kubisabira imbabazi kuko nta ruhare rwe ku giti cye abifitemo, ariko abasekuru be babifitemo uruhare. Ngira ngo ahangaha nicyo gituma bamwe bavuze bati ni ikintu gikomeye no mu Bubiligi, bakavuga bati kugira ngo umuntu w'ibwami cyangwa se umwami nyir'ubwite abashe kwerura ibingibi ku mugaragaro ku nshuro ya mbere ni ikintu gikomeye. Birumvikana, urumva we nk'uko bivuga ntaco yiyagiriza, bisubiye nk'umuntu wo mu rwaruka rushasha, ibyo navuze monde moderne, biragaragaza neza yuko agiye gusesangura akaraba mu mateka ibyo basekuru we bakoze, arabona ko ari ibintu bibi cyane, ibintu nyene bitari bikwiriye gukorerwa ikiremwa muntu. Nico gituma rero biranababaza dukurikirane neza imvugo nk'ubu mu by'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibihugu bya mu makungu, hagati ya Afrika canke Kongo n'u Rwanda. Urumva yuko mu bategetsi nka bose baguma biyamiriza cyane ibi bintu byita ivy'ubukoroni, kuko byarababaje, byasizemo abantu imvune, hariho n'ababiguyemo byinshi, n'ubu urazi ko hakiriho n'ingaruka zimwe zimwe zatewe n'ivyo bikorwa bibi vyakozwe n'abo basekuru babo. Rero nk'umuntu yarutse muri iki gihe kuguma abitukwa urumva yuko biramubabaza nawe kumva atukwa ibintu ataruhara na rutonya yabigizemo. Ikintu gusa gisa nk'igitangaje cyangwa se kirimo ihurizo nuko nubwo yavuze ibingibi hari abavuga bati ntabwo yigeze abisabira imbabazi. Ko bisobanura mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi n'amagambo abiri atandukanye ariko yenda gusa. Yavuze ko ngo yakoresheje ijambo to regret, ntabwo yakoresheje ijambo gusaba imbabazi. Icyo ngicyo wewe wacyumvise gute? Gusaba imbabazi honyine nta na sanse bifite. Gusaba imbabazi mu bintu utagizemo uruhare, urumva ko rimwe na rimwe haba harimo tuca tubyita ko ari bimwe bya diplomasi nyene, kuko kujya gusabira imbabazi ikintu utaruhara na rutonya wabigizemo rimwe na rimwe navyo ntibinumvikana. Ahubwo ibyo yavuze je numva ari byo bifite sanse, kuko yashatse kugaragaza ko ivyo bintu byakozwe agerageje nawe no gusesangura, abona yuko ari ibintu bitari bikwiriye kubaho, atari ibintu byari bikwiriye gukorwa. Rero bisigura yuko jewe ngerageje kugerageza gutahura ivyo yashatse kuvuga, je nibaza ahubwo ivyo yavuze ko ari byo byari bikwiriye, kuko yasaba imbabazi je naco ndabibonamo ya mvugo nyene ya diplomasi yo kurondera kuvuga ibintu kugira ngo abantu bumve ko wagombye kubyikurako. Ariko nk'umuntu avuga ati je ivyo bintu ndabiregreta, kuko avuga muri make ntibyamunezereye. Rero nibaza naco navuze nti kuko narigeze kumva undi mushinga amateka umengo w'umuswedwa yari umushinga amateka muri iyo ntuze ya iryo shirahamwe rya Buraya, avuga ati twebwe twagirizwa abazungu twese ubu batwagiriza ubukoroni, abanyafurika niyo mvuga hanini baguma batuvuga ati abakoroni ati kandi bakibagira ko natwe twakoronijwe. Muri make ashatse kuvuga ati naho mudushira muri uwo mugwi w'abakoroni twebwe nta bukoroni twigeze dukora, kandi natwe ubwacu twarakoronijwe. Urumva neza yuko hariho ugwaruka, kandi nabone yarakiri muto, bigaragara neza yuko ari ugwaruka rw'ubu ruvuga tuti ivyo bintu naho baguma babitwagiriza twebwe nta ruhara na rutonya twabigizemo. Rero ni byiza rero ko hatangwa kuboneka ugwaruka canke iyindi generation y'abantu bavuga bati ivyo bintu byakozwe n'ibintu bibi, hanyuma berekane rero icokorwa kugira ngo mu by'ukuri ivyo bintu nyene byabaye bibi ingene vyokosorwa, na cane cane mu migenderanire mishasha
ya Afurika n'ivyo bihugu cane cane vya Buraya ari navyo vyakolonije Afurika. Mu ngingo yawe yindi kandi uragira uti imigenderanire y'Uburayi ndetse na Afurika isa nkaho yataye agaciro. Aha ngaha washatse kuvuga iki? Ubusanzwe ibintu vy'imigenderanire hagati y'ibihugu vya Afurika n'Iburaya tugiye kuraba uburyo vyari vyubatse mu myaka yahera, usanga harimo amasezerano amwe ugiye kuyasoma neza ukanayasesangura uburyo yanditse uyasanga umengo harimo ikintu ca kindi abantu bo baguma bavuga lo neocolonialisme, ni ukuvuga ko naho ni ukuvuga ubukoroni bwo muri iki gihe. Yego cyane, kuko rero nico gituma rero uravye ayo masezerano n'ubundi usanga ari amasezerano mengo asa n'uko mengo ntari ibyo twakwita equilibre. No kuvuga yuko mengo abanyaburaya baguma baboneka ko mengo bari hejuru cyane y'abanyafrika nabo bari ngaho ari nk'abantu basegerereza nk'abana bafatwa ukuboko bagenda bakwega umwana akiri muto bagenda bafashe ukuboko. Izo rero migenderanire nk'iyo abanyafrika ugiye kubiraba neza urabona yuko bisa n'iyabarambiye. Ni naco gituma usanga ibihugu byinshi vya Afurika bica bihindukira bigaca bija kurondera ibindi bihugu bitabaha amategeko akaze, na cane cane nk'ibi bintu rero tuvuze ibintu by'agateka kazi na muntu, bya bintu bijanye na demokrasi, ivy'intwari bereye, ugasanga no mu makondisiyo barabigira kondisiyo yo kugira ngo ushobore kuronka financement. Oro jewe nko kubwanje nkavuga nti kuki igihugu nk'ishirahamwe dufata rya Buraya, igihugu ca Afurika kitaba kiri membre w'iryo shirahamwe, ni gute arico co guha amategeko y'ingene uri butwara igihugu cawe? Urumva ko ngaho ni hajya rero tubona ko abakuru b'ibihugu bamwe muri Afurika baca bahindukira bagashobora kuja gutangura kurondera abandi bakunzi, abandi bagenzi bo batabategeka, batabahaye amategeko benayo. None aho ngaho Ferdinand, ikosa urishyira kuri nde? Urishyira ku banyaburayi bakora ibyo ngibyo cyangwa se urishyira ku bihugu byo muri Afurika n'abategetsi babyo bemera gufatwa uko kuboko ubuziraherezo? Je nta numwe ndabishira ko amakosa kuko mvuga ni ivyo vyakozwe ko muri ico gihe niko isi yari itunganije. Ni naco gituma mvuga nti ayo masezerano benayo ubwo gukorana bene uko byataye igihe, ari naco gituma ucubona inyifato rero y'abakuru b'ibihugu benshi bo muri Afurika ndetse no mu bindi bihugu bitari bike byo mu bihugu bisa n'ibikiri inyuma y'amajyambere, usanga bisa nk'uko umengo biri muri revolte yo kugomba kwikura kuri ivyo bihugu vya Buraya canke yaba ndetse n'ivyo bihugu twita igihugu ca Amerika canke za Canada n'uko nyine. Hanyuma ukabona rero aya magambo umwami Philippe w'Ububirigi yavuze ashobora kugira ikintu gifatika kigaragara yahindura muri biriya bihugu bitatu, u Rwanda, u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyo nibaza ko yakoze igikorwa ciza kandi gikomeye mu bijanye n'imigenderanire, kuko urabizi yuko nk'u Rwanda imigenderanire n'Ububirigi bijanye n'ingene nivyo bagirizanya mu bijanye n'ingene jenoside yagenze n'ingene Ububirigi buba bwaritwaye muri ico gihe. Ubona yuko imigenderanire y'u Rwanda n'Ububirigi itabandanije ikomeye cyane nk'uko byari bitegekanijwe. Hanyuma uraza kubona ko nko mu Burundi kuva mu 2015 ibintu byo byarayangaye gose, aho nko mu madiskuru yose ushobora kumva neza yuko harimwo ikintu cyo kugarukaho bati aba bantu bagomba kuguma bashaka kudutwara, bimwe navuga byo gufata kuboko bagukwega, gufata nk'umwana baha amategeko yose guhera ku cambere gushaka ku canyuma. Urabona rero ko na Kongo ugiye kumviriza amadiskuru nko kuri leta ya Kabila iheruka yagiye arasohoka, urabona ko imigenderanire hagati y'Ububirigi n'ibi bihugu yarononekaye, kandi ico gihugu caragize ndetse uruhara rukomeye cyane mu itunganyo ry'ibi bihugu. Urumva rero nk'umwami w'Ububirigi ahagera akashobora kuvuga ati jewe ivyo bintu vyakozwe n'abasokuru, jewe ndabiteye ivyatsi, ndabona ko ari ibikorwa bibi cyane kandi bidatumbereye neza. Iyo rero je novuga yuko ari ugushaka kwiza k'Ububirigi, ushaka kuvuga ati ivyo bintu vya kera, ivyo bintu vyakozwe n'abasokuru na twebwe turavyiyamirije, reka rero kugeza ubu twurabire inzira nshasha dushobora kungamo ubucuti bundi bw'abantu bemerana kandi bubahana. Ivyo rero bishoboye gukorwa muri ubwo buryo, ndemeza neza ko bishobora kugira akamaro ibihugu vyacu ndetse n'ico gihugu c'Ububirigi ndetse n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Aha rero niho wahereye ku ngingo yawe ya 5 uvuga ko ngo wemeza ko
abanyaburaya bashobora kubaka ubucuti budasanzwe mu by'ubutunzi, kuko ngo Afurika ifise ibintu bitatu n'Uburayi bukagira ibintu bitatu nyine. Ibyo bintu bitatu washakaga gusobanura ni ibiki? Ntabwo wabivuze hano. Buraya barafise ibyo twita amaproduit ahingurwa n'amahinguriro. Izo produit zirakeneye kudandazwa, zirakeneye isoko. Afurika rero irafise isoko. Afurika urumva ko ifite produit zishobora kudandaza muri Afurika. Urumva rero ko ivyo bihugu bibiri kuri ico kintu kimwe barashobora kuhahurira. Ni ukuvuga umwe arafite ibyo yimbura, uwundi nawe akeneye. Urumva yuko ivyo bihugu bibiri biba bikeneraniye. Ikindi kintu ni uko Afurika nayo ifise ibyo twita imitungo kamere canke matière première, mahinguriro y'Iburaya nayo akeneye. Urumva yuko aho hantu bashoboye kuhavugana neza, naho nyene botuma bagirana ubucuti bwiza kandi bukomeye, kuko baca bakeneranira nyene. Hanyuma ikindi ca nyuma ni uko Afurika igifise ibyo twita terre vierge, ni kuvuga irakeneye expertise, ibyo twita ubuhinga, ikaba ikeneye ibikoresho, ama-equipment ashobora kuba amamashini canke ibindi bikoresho by'ubuhinga, hamwe n'imitahe. Rero ivyo rero abanyaburaya kandi ivyo bitatu bakaba bifise. Ni ukuvuga rero yuko mu migenderanire mu bijyanye n'ivy'ubutunzi, ico rero cari ikintu gikomeye botegerejwe kubakirako, ari naco cuza gukuraho ca kindi co kumva yuko hariho umwe ari umwana. Nivyo Afurika tudifate ko ari umwana, mugabo umwana wakuze nawe afise ivyo ashobora gutanga. Hari abantu bashobora kumva uvuga gutyo bakavuga bati kubivuga biroroshye, ariko ikibazo ni ukubikora. Ega kubikora ni ivyo vyo kuganira, kuko y'ubucuti hagati y'ibihugu bumeze neza bafise aho bahurira n'ingene baganira. Mugabo y'ubucuti umaze kononekara nk'uko twari tumaze igihe tubirimo ngaha mu Burundi, birababaza kuba abantu barakugiriye nabi ariko ntibigere n'umunsi n'umwe nabo ubona neza yuko ibyo bintu barogereta ibyo bakoze. Mugabo ko hamaze gutegwa iyo ntambwe ya mbere yo kugaragaza ko ico kintu cakozwe na basokuru babo nabo batagishima, iyo rero ni inzira je nemera ko ariyo nzira nziza yerekeza rero yaho abantu bashobora kwicara bagashobora kwigira hamwe ingene ibo bashobora guhanahana ivyo bafise, hanyuma ibihugu byabo navyo bikarushiriza gutera imbere. Urakoze cyane rero Matendo Ferdinand Janvier ku bitekerezo byawe. Yego murakoze namwe. Undi twahaye umwanya mu batwandikiye ni Jean Pierre Uwimana. Jean Pierre, uravuga ko mu butumwa watwandikiye uravuga ko ngo Ububirigi butigeze bukoloniza u Rwanda cyangwa Burundi. Ibyo ni ukuri kw'amateka, nuko ni nacyo cyanambabaje cyane. Nicyo kintu cya mbere mu Rwanda no n'abarundi twitiranya, nuko amagambo afite icyo asobanuye. Iyo uvuze ubukoloni, Kongo nivyo yabaye koloni y'igihugu cy'Ububirigi, ariko u Rwanda n'Uburundi byari intara imwe, byabaye koloni y'Ubudage, ariko ntabwo byigeze biba koloni y'igihugu cy'Ububirigi, kuko intambara ya mbere y'isi irangiye Ubudage butsinzwe, Uburundi n'u Rwanda kimwe n'ibihugu byose by'iminyago by'ibihugu byatsinzwe intambara ya mbere y'isi birimo Ubudage, Ubutaliyani na kimwe n'Ubuyapani, ibyo bihugu byahawe umuryango mushya w'abibumbye witwaga SDN, la Société des Nations. Icyo gihe rero umuryango w'abibumbye wagiranye amasezerano yanditse Ububirigi bwemeye, uragiza u Rwanda intara y'u Rwanda n'Uburundi. Icyo gihe twibukiranye ko yari intara imwe mu rwego rw'amategeko y'u Rwanda n'Uburundi, ntago rwari u Rwanda rwonyine, ntibyari Uburundi bwonyine, yari intara yitwaga Rwanda Urundi. Igihugu cy'Ububirigi cyemera kwiyoborera umuryango w'abibumbye. Jean Pierre, aho ngaho niho yenda abantu bahera bavuga ko ari ubukoloni bw'Ububirigi, kuko Ububirigi nibwo bwategekeraga Loni, niba ari kushaka no kubyita, ariko abategetsi b'Ababirigi nibo bari muri biriya bihugu. Niyo mpamvu bavuga ko ari ubukoloni bw'Ububirigi. Ariko ntimuzibagirwe yuko icyo gihe Ububirigi bwatangaga raporo ya buri mwaka bukayijyana mu muryango w'abibumbye, bwerekana ibyo bukora ku buzima bwose bw'Abanyarwanda. Ndetse umuryango w'abibumbye, akanama kabagaho cyo bwa mbere kabanjwe kwitwa Comité de Mandat, nyuma kaza kuba Comité de Tutelle, kagasuzuma iyo raporo, kakababaza ibibazo, ndetse kakababwira n'ibyo bashobora guhindura. Niyo mpamvu rero hatandukanye cyane mu rwego rw'amategeko ibireba Kongo n'ibireba u Rwanda, kuko iyo u Rwanda n'Uburundi biza kuba koloni nk'uko bivugwa, tuba twarigengeye rimwe ni kimwe na Kongo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 1960. Ntabwo ariko byagenze rero.
ngira ngo nta muntu ubishidikanyaho ko amateka yabyo uko ari bitatu byari bitandukanye. Ntabwo Kongo uko yari imeze byari bimeze kimwe n'u Rwanda n'u Burundi kimwe n'uko byitwaga icyo gihe Rwanda Urundi. Ngira ngo aho ubutumwa bwawe busa nk'aho butandukanye n'uko ushaka yenda kumvikanisha ko Ububirigi butigeze bugira ubukoroni bukora hariya kubera ko bwari buragiriye, nimba ariko nabyita Loni. aho ngaho rero aho ndemeranywa nawe nukuvuga nibyo byo nakubira ko amagambo agira ibisobanuro bya nukuvuga ngo iyo tuvuze ijambo ubukoroni ni ukuvuga le colonialisme, umuntu abishyize mu rurimi rw'amahanga nk'igifaransa. Ibyo ni imitekerereze bimwe bijyana n'ibyo n'ubundi bavuga mu gifaransa la civilisation. Ubukoroni bwo n'ubundi ntabwo ibyo umuntu kubyerekeye imitekerereze, imikorere, yewe ndetse byaba n'ibyo bihugu byari mu by'indagizo byose byari muri iyo mitekerereze n'imikorere y'abanyaburayi. Muri make nuvuga imico, gukwirakwiza imico y'abanyaburayi mu bo babonaga ko mu bihugu babonaga ko bidafite iyo mico. Ibyo byo ndabyemeranywa nawe, ariko mu rwego rw'amategeko nuvuga ngo iyo umuntu agiye gusaba imbabazi, umukuru w'igihugu agashaka gusaba imbabazi mu izina rya burya icyo gihe nuvuga ngo iyo wategetswe n'abantu babiri, nta icyo gihe kubyerekeranye u Rwanda n'u Burundi, umuryango w'abibumbye ufatanyije n'igihugu cy'Ububirigi cyari kituragiye muri make, niba nabivuga gutyo nubwo numva ijambo atari ryiza. Icyo ni ikintu abantu bagomba kumvikana mu rwego rw'amategeko. Ni ukuvuga ko nibyo koko Ababirigi bayoboye u Rwanda ndetse bashatse no kuyobora kimwe na Kongo, umuryango w'abibumbye urababuza. Ahangaha ni naho uhera mu butumwa bwawe kandi ukomeza uvuga ko ngo Loni ifite uruhare runini ruruta urw'Ububirigi mu Rwanda, mu Burundi no muri Kongo. Cyane rwose, kuko Ububirigi buza kubishaka bwashobora guseza amasezerano rwari rwagiranye n'igihugu cy'Ububirigi bukaduha ikindi gihugu kituyobora cyangwa se bukaduha ubwigenge. Ibyo ni ukuri. None wowe ubona rero ibyavuzwe n'uriya mwami w'Ububirigi nta gaciro bifite? Biragafite cyane, biragafite kuko iyo igihe igihugu nk'igihugu nk'Ububirigi kigeze kikavuga giti ibyo twakoze muri Kongo nta nubwo n'imbabazi yasabye, sinzi ukuntu umuntu abyita mu Kinyarwanda, aricuza. Abantu bagomba kumva ko umwami w'Ububirigi ntabwo yigeze asaba imbabazi abakongomani b'uyu munsi cyangwa se abanyarwanda n'abarundi. Icyo yakoze ni ukwicuza. Kwicuza rero bifite icyo bivuga mu rwego rw'amategeko cyangwa se mu rwego rw'uyu munsi. Ni ukuvuga ngo umwami w'Ububirigi ku giti cye n'Ababirigi b'uyu munsi kimwe ntacyo yakoreye abakongomani b'uyu munsi. Ariko kwicuza ni ikintu cyiza cyane muri iki gihe. Ariko njye nkaba numva ari Abanyarwanda ari n'Abarundi icyo bagomba gushyira imbere si uko Ububirigi, si uko Abafaransa, si uko ibindi bihugu byose bikomeye byakwikubita hasi bigasaba imbabazi byadushimisha. Icyo ntabwo aricyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi ni ukumenya neza n'iki cyabaye, kuki byabaye. Nkaba mvuga nti ni byiza ko abakongomani, Abarundi n'Abanyarwanda tuvuga ati ni intambwe itewe, ariko icyo nanone bigaragaza neza yuko natwe dufite indi ntambwe tugomba gutera. Kuba twishimira cyane ko umuntu yicuza, usanga Abanyafurika tubishyize imbere cyane, kandi nyamara ibyo biba bidusubiza inyuma. Ahubwo abantu bagombye kureba neza amateka yabo, ni iyihe mpamvu byatubayeho, ahubwo twagombye kwicuza gusumba Ababirigi. Ese kuki badukoronije? Ariko ngira ngo icyo gihe byaba ari nko kwigeza nkana, kuko yari Afurika hafi ya yose. Si nayo yonyine, ni nayo mpamvu ahubwo icyo kintu uvuze ni cyiza cyane. Umugabane wa Amerika yose yaba yarakoronijwe, ibihugu byose byo ku isi byarakoronijwe hafi ya byose 99%. Ariko iyo ugeze iwacu ukagera muri Afurika usanga ariko turira cyane, nubwo ari twenda twavuga ko byagizeho ingaruka nyinshi, ariko ibyo bigaragaza intege nke zacu, haba mu mitekerereze haba no mu mibonere. Ubukoroni bubi bw'uyu munsi ni umugera nk'uko Abarundi babivuga, biriya byo imitekerereze y'uyu munsi y'Abanyafurika twumva yuko umugera ni virusi mu Kinyarwanda niko tuyita. Umugera ni virusi. Ubwo rero ugasanga iyo mitekerereze turimo, indimi z'ayo mahanga tuvuga, imico yabo twirukankira, turi mu ba mbere kuko tukisuzugura. Ariko ngarutse ku byo nashaka kuvuga, nuvuga ngo gutandukanya amagambo ni bibiri. Nibyo koko imitekerereze y'ubukoroni yikwirakwiza muco w'Abanyaburayi, ibyo byabayeho, ibyo rwose, kandi Abanyaburayi ndavuga ko banabigezeho kuko ibihugu baremye, ndetse no mu ishingwa ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika twavuze ko imipaka tutazayisubiraho, nuvuga ko twemeye imipaka baduciriye. Ariko icyo mvuga ni uko uyu munsi iyo abantu bavuga amateka yaba y'u Rwanda n'u Burundi cyangwa se na Kongo n'ibindi bihugu, haba hari ibintu biri mu Gifaransa bita factuel. Mu mategeko rero niyo mpamvu ugiye kuvuga ngo noneho abantu barasaba imbabazi, bashaka no kuzaka ikiru, bigendera ku mategeko mpuzamahanga. Ubona wowe icyo kiru kidakwiye gutangwa n'Ububirigi? Ikiru bizagorana kuzagitanga kuko ikibazo cy'amateka, niyo mpamvu hari undi munyamateka sinzi niba nibuka neza w'i Burundi wabivuze, ni uko ntushobora gucira amateka urubanza. Icyo ni icya mbere.
ikindi kiru ni uko ntabwo ushobora gusaba ababirigi b'uyu munsi nta n'uzi neza aho igihugu cyabo kizaba kigeze mu minsi imbere wenda mu myaka 20-30 iri imbere ushobora no gusanga ububirigi bwarakennye gusumba Kongo. Icyo gihe bizaba bigoye kuko ntushobora kwishyura amakosa warakoze mu mateka. Icyo abantu bagomba kureba imbere ni ukugira ngo icyizura umwami w'ububirigi yakoze mu kwicuza ibyo ububirigi muri rusange ibibi bwarakoreye ibihugu byakoronije cyane ko atari na byinshi cyane ari Kongo n'u Rwanda n'u Burundi byayoboreye umuryango w'abibumbye. Nuko bigaragaza neza yuko ni nko gutanga inda y'abukuru akavuga ati twebwe twiteguye kuba twakwicara tukarebera hamwe n'ibyo bihugu kandi babifitemo n'inyungu arega kuko ububirigi ntabwo ari igihugu kinini. Ububirigi bwenda kungana n'u Rwanda cyangwa n'u Burundi. Ababirigi ntabwo barenze miliyoni 10. Ababirigi bafite ibibazo nk'ibyo dufite hagati y'Abahoro n'Abafurama, natwe iwacu hagati y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa n'ibindi ndetse n'andi moko. Ububirigi ntabwo ari igihugu gihambaye cyane kuvuga rero ngo dushobora kujya kwishyuza igihugu cy'ububirigi kikaba cyakwishyura Kongo. Ubwabyo nge ntabwo mbyumva neza ariko icy'ingenzi ni uko ababirigi bafatanyije n'abakongomani n'abanyarwanda n'abarundi bashobora kwicara hamwe bakarebera hamwe amateka yabo, ahubwo bakareba imbere, kuko kuvuga ngo bazatanga ikiru icyo ngicyo rwose numva mu rwego rw'amateka yaza kuba azatanga ikiru aba yarasabye imbabazi. Niyo mpamvu nawe yanga gusaba imbabazi. Mu kureba imbere, ese wowe ku giti cyawe ubona ibi ngibi byo kwicuza ni ibintu bikozwe ku nshuro ya mbere kuri ruriya rugero? Hari ikintu usibye kubivuga mu magambo bishobora kujya mu bikorwa koko bigahinduka umubano hagati ya kiriya gihugu na biriya bindi bitatu byagiriwemo aya mateka ugahinduka ukaba mwiza? Ntabwo ushobora kuvuga yuko umubano hagati y'igihugu cya Kongo n'ububirigi ari mubi. Ntabwo byavuga ugereranije n'umubare w'abakongomani bari mu gihugu cy'ububirigi cyangwa se ababirigi bavukiye kandi babaye muri Kongo. Ntabwo ushobora kuvuga uyu munsi uvuge ngo hagati y'umubano w'u Rwanda n'u Burundi n'igihugu cy'ububirigi ngo ni mubi cyane. Niyo waba mubi kandi ntabwo waba mubi gusumba wo ibyo bihugu bifitanye n'Ubufaransa, ugereranije n'umubano w'ibyo bihugu n'igihugu nka Espagne cyangwa se ukajyana n'ibindi bihugu nka Canada cyangwa se ibihugu byose bavuga. Uwo mubano kubera ko Abanyarwanda n'Abarundi dusa naho dufite umugozi umwe utuzirika hamwe, kuko twahuriye mu mateka mu gihe cy'imyaka irenga ku byerekeye u Rwanda, imyaka irenga 42 ndetse n'imyaka yakurikiyeho. Ikindi ntitwibagirwe ko igihugu cy'ububirigi ari agahugu gato cyane. Ni agahugu gato ariko gakize? Gakize ariko gakize kuko ari gato, kuko ifashe ugereranije n'ibyo nakubwiraga umubare w'Abanyarwanda cyangwa se umubare w'Abarundi usumba umubare w'Ababirigi uyu munsi. Ntabwo abakongomani bamaze kugera kuri miliyoni zirenga n'insinzi hafi zigera muri za 80 niba ntibeshya, ugereranije miliyoni 10 z'Ababirigi nubwo ari agahugu gakize. Ibyo ngicyo nshaka kuvuga ni iki? Icyo nshaka kuvuga ni uko ibyiza ni uko ayo mateka yacu natwe ubwacu tubasha kuyarebana amaso akanuye, tukarebana amaso yuzuye ubwenge, tukarebana n'amaso atuma tujya imbere ntiduhore turira mu gihe cyashize. Ni nacyo amateka amaze. Kumenya amateka neza ni ukumenya iyo uturuka. Iyo umenya iyo uturuka ushobora no kumenya iyo ujya, udahora urira cyangwa se uririra mu myotsi. Ahangaha niho nari ngiye kukigarukaho, wari umaze kukivugaho mu kanya ko ibihugu bya Afurika wowe uravuga ko ari byo bihora birira. Urashaka gusobanura iki kandi ni ukubera iki ari byo bihora birira we mu gitekerezo cyawe? Reka nguhe urugero. Reba Amerika y'Amajyepfo bavuga bose ikirimi cy'Espanyol. Bose kuko bakoronijwe na Espagne. Wari wumva barira nk'uko Abanyafurika barira? Ariko nabo bafite ibibazo. Nyine bafite ibibazo, ibyo ndabyemera. Amerika yakoronijwe n'Abongereza. Wari wumva Amerika yirirwa irivuga ngo yakoronijwe n'Abongereza? Canada nuko. Ikibazo dufite muri Afurika ni uko twebwe akenshi tutavangura ibibazo twitera ubwacu, ibibazo twatewe n'amateka ngo tubirebane amaso ashiritse amanga n'ukuri kugira ngo dutere imbere. Bingaragariza neza ko twebwe Afurika, kandi si natwe twenyine, uzumve rwose ibihugu byose byo muri Afurika, yaba y'Iburengerazuba, yaba y'Iburasirazuba, yaba y'Amajyaruguru, dekazo y'Abarabu, Afurika yirwirira, kandi nyamara twicaye hejuru, usibye u Rwanda n'u Burundi, twicaye hejuru y'umutungo kamere uteye ubwoba. Ikibazo rero ni uko twebwe tutabasha kugira ngo tuve mu mateka yacu, dukemure ibibazo byacu bya politike bitureba, ariko impamvu tutanabikemura se ni iyi: ni uko n'ayo mateka yacu ubwacu usanga abantu barayahinduye, navuga ngo nko kuvuga amacumu mu Kinyarwanda, sinzi uko wabisobanura. Ni uko dushaka kugira ngo twibwire yuko twebwe wenda twabaye gusumba abandi, ko ndetse na n'ubu ariko bikimeze, ariko twemere ko turi n'abanyantege nke, dukeneye ingufu nyinshi kugira ngo dutere imbere, tuzageze no gufata ibyo bihugu. Nakubwiza ukuri ko Kongo ejo bundi mu gitondo iramutse
igihugu gikomeye ububirigi bwa kambakamba ariko ngira ngo waruvuze uti ibyo bihugu bikwiye guhindura politike yabyo bikamenya uruhare rwabyo, ariko hari abavuga ko iyo politike nyine y'iki gihe ntega nayo ivukira kuri ayo mateka yasizwe n'iyo myumvire y'ubukoroni. Icyo kivuga wiki ibyo ni ukuri kuko no kuri buri muntu wese, buri wese agendana amateka y'umuryango we, buri wese agendana amateka y'akarere akomokamo, buri wese agendana amateka y'igihugu akomokamo, buri wese agendana ingufu n'intege nke z'aho aturuka. Ariko ibyo nyine iyo utazi neza ni nka rimwe bajya bavuga mbese mu bintu byerekeranye no mitekerereze y'abantu ni trauma ihahamuka. Iyo rero umuntu ibintu bimubayeho agaheranwa n'amateka y'uruvuka mu muryango umeze utya nta gutera imbere. Ariko kugira ngo nkuko bigenza mu bantu biga ibyerekeranye n'ibyo by'imitekerereze n'imibereho y'abantu, iyo neza utamaze kumenya neza iyuva, umenye ibibazo ufite, umenye amateka yawe, uyemere, uyakire, ntutera imbere. Kuko wari ushaka iteka umurozi ukurogera, umurozi ukugirira atya, umurozi ukugirira. Ibyo rero nicyo ngewe ngaya imitekerereze cyane abantu bize amateka, abantu b'abahanga cyane bifuza yuko umuntu akavuga ati nge ndi impunzi cyangwa se mba mu gihugu cy'ububirigi ntago bamfata nk'umubirigi. Ariko ndagira ngo mbibutse mbaho urugero rumwe gusa. Mwibuka Abashinwa inaha i Burayi bahungiye i Burayi, bahungira muri Amerika, bahungira hehe ukuntu bari basuzuguritse. Umunsi igihugu cyabo cyateye imbere, ubu Abashinwa abantu bose barabifuza, barabubaha, ndetse sinzi niba barigeze kubyumva hano mu Bufaransa n'Abashinwa bikeneye hari igihe baza kwibwa bagira ngo niba Abashinwa bavuye mu Bushinwa baje bikoreye amadolari. Ubu Bushinwa burubashywe. None wowe dusoza Jean Pierre, ubona hakorwa iki kugira ngo cyane cyane tugarutse kuri ibihugu bitatu byakora iki kugira ngo iyo nzira yatangijwe yo kwicuza ibyabaye no kugira ngo biganirweho mu murongo ufunguye kandi wumvikana byagenda gute? Mu kurangiza ngiye nagira ngo ngushimire munyamakuru, nshimire na BBC kuko ibi biganiro ni byiza, kandi BBC kugirwa n'abanyarwanda n'abarundi n'abantu bavuga ikinyarwanda benshi. Ibiganiro nk'ibi ni ibiganiro byiza cyane kuko bihumura abantu kandi bigatuma abahanga babo mu Rwanda n'abavuga ikinyarwanda cyangwa se mu Burundi bahura bakabivuga. Icyo mbona ku ruhande rwanjye nuko icyambere mu kubitureba nuko twebwe nk'abanyarwanda, twebwe nk'abarundi, twebwe nk'abakongomani, natwe ubwacu tubanza tukitokora, ni ukuvuga tukicara tukiga amateka yacu tukayumvikanaho. N'ibyo tutakumvikana amateka yo ni ibintu biba bifite aho bihagaze, cyane cyane kwayo yo ananditse. Hanyuma njye nkaba numva u Rwanda n'u Burundi kimwe na Kongo na Afurika ndetse na Afurika muri rusange, ikintu cya mbere tugomba gushyira imbere, ubukoroni bwabayeho bubaho mu buryo butandukanye, budusigira umurage. Uwo murage ni mubi cyane gusumba uko ari mwiza, ariko nanone ntidushobora gusubiza amateka inyuma, nta nubwo dushobora kwicara ngo twirwe tuyacira urubanza. Tugomba kuyarebana amaso ahumutse kugira ngo tubashe turebe intege nke dufite, tumenye n'ingufu tugomba gukoresha kugira ngo natwe tuzagere ku rwego n'ibyo bihugu tuzavugana twicaye ku ntebe imwe, turebana amaso ku maso, atari ukubasaba ngo mudusabe imbabazi hanyuma nibirangiza birangira. Niyo baduha amafaranga uyu munsi ndakeka ko ntacyo yazamarira abantu, kuko ibihugu bihoramo intambara, bihoramo amacakubiri, ntacyo yabamarira n'ubundi. Urakoze cyane Jean Pierre Uwimana ku bitekerezo byawe. Urakoze nawe kandi ndagushimiye cyane. Aha rero niho turangirije ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatandatu. Nshimire n'abandi batumirwa bose twari dufite muri iki kiganiro. Nshimire kandi na mugenzi wanjye Felenga Kwaya wamfashije gutegura icyuyu munsi. Impera nziza z'icyumweru kuri mwese bakunzi b'Imvo n'Imvano. Mwari kumwe na Prudence Ngiyumva, naho ubutaha. Imvo n'Imvano.